Selam aleikum, šalom aleikum, mir svima koji gledaju ovaj video. Danas želim da razgovaram u vezi Kurban Bajrama, praznik koga obeležavaju muslimani širom sveta. Prvo želim da pogledamo šta zapravo Kurban Bajram znači, dakle, kako to današnji islam objašnjava, kako on to definiše. I sada ćemo vidjeti kako to islam definiše. Kako islam definiše ovaj praznik, blagdan kojeg nazivaju Kurban Bajram ili Eidul Adha. Eidul Adha zapravo i znači blagdan žrtve. Dakle, Kurban Bajram ili Hadži Bajram je islamski praznik prinošenja žrtve kurbana. Najznačajniji islamski praznik, iako Kuran ga ne pominje uopšte. Obeležava se prva 4 dana mjeseca Zu al-Hidže, posljednjeg mjeseca u islamskom kalendaru. Za vrijeme tog praznika muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočešće u Meku, 5. praktičnu dužnost islama, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. On dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana, iako to nigdje ne piše u Kuranu. Kurban Bajram traje 4 dana, također ne piše u Kuranu. Ok, sada ćemo vidjeti šta kaže povijest i zbog čega to muslimani obeležavaju. Prema verovanju oko 2000 godina pre Hrista, Bog je na zemlju poslao jednog svog roba na području Sumera u gradu Uru, kada su se ljudi pokoravali svojim idolima i kipovima. Poslao ga je sa istinom u jednog Boga. Taj čovjek je bio Ibrahim ili Abraham. Njegov put nije bio lagan. Put istine posut je trnjem i teškoćama raznih vrsta, pa tako sve do svoje najviše starosti, kada je već gubio nadu, nije mogao dobiti sina sa svojom ženom Sarom. Tada su se odlučili na, u to vrijeme regularan običaj, kako mu Sara nije davala dete, da nađe ženu koja će mu dati dijete. Bila je to Hagara ili Hadžera koja je rodila sina imenom Ismail ili Išmael, on će biti praotac arapskog naroda. Ali Ibrahima je čekalo veliko iznenađenje. Dočekala su ga trojica i obavestila da će Sara roditi dete, na što se ona nasmejala jer je znala da je prestara da rodi. Na što su oni rekli da će ona roditi i da će to biti muško i da će ga nazvati Išak, što na starohebrejskom znači smiješak. Od njega će poteći Židovi. Ibrahim sretno je živio sve dok mu nije on zapovjedio, to je stvoritelj, zapovjedio da žrtvuje svog sina Ismaila. Iako Kuran ne pominje imena, Ibrahim ga je krenuo poslušati, ali kada je Bog vidio da je Ibrahim spreman svog prvorođenca Ismaila ubiti radi samo zapovedi koju je on naredio, to je stvoritelj, kao veliko iskušenje, zaustavio je egzekuciju i umjesto Ismaila postavio je ovna kao žrtvu. Od tog dana pa sve do sada muslimani, oni koji su predani Božjoj volji, izvršavaju zapovest žrtvovanja kurbana. Dakle, mi vidimo da je razlog ovog blagdana obeležavanje i sećanje na taj događaj koji se zbio u vremenu Ibrahima, dakle na to iskušenje koje je doživio Ibrahim izvršavanjem naredbe koju mu je stvoritelj dao. I zbog toga se taj blagdan obeležava. Sada ćemo pogledati gdje, pošto u Kuranu ne nalazimo o tom prazniku ništa, morat ćemo tražiti u prethodnim knjigama. I sada ćemo pogledati šta govori o tome knjiga Jubileja. Dakle, čak i Tevrat ne govori detaljno o tom događaju koliko to govori knjiga Jubileja. Sada ćemo pogledati šta ta knjiga govori o tome i o tom događaju. I kada se to zapravo zbilo i koji je to datum, koji je to dan, koji je to mjesec. Ok. Sada ćemo da pogledamo šta se tu zapravo zbilo. I ovo je, dakle, knjiga Jubileja, kao što možete primetiti. Knjiga Jubileja, koju sam ja naštampao, trebam da je ukoričim. Inšala, ako Bog dozvoli, sa njegovom dozvolom. Samo da pronađemo tačno mjesto. Dakle, sada ćemo pročitati šta kaže knjiga Jubileja. Čitat ćemo, dakle, ovo je 17. glava knjige Jubileja. 15. stih govori o tom događaju. I dogodi se u 7. sedmici,
u prvoj godini od toga, u prvom mjesecu ovog jubileja, na 12. ovog mjeseca, dakle, dogodi se u 7. sedmici, u prvoj godini od toga, u prvom mjesecu. Dakle, vidimo da je to prvi mjesec. Prvi mjesec, kog dana se to desilo? 12. ovog mjeseca. Šta se to desilo 12.1.? Bejahu glasovi na nebu u pogledu Ibrahima ili Abrahama. Da on je vjeran u svemu što on reče mu, dakle što mu reče stvoritelj, i da on voli Gospodara i da u svakoj nevolji je on veran. Dakle, u svakoj nevolji bio je veran. A princ Mastema, da nas sada zaštiti od njega, dođe i reče pred Allahom, pred Bogom, vidi, Ibrahim voli Isaka, svog sina, i on raduje se njemu iznad svih stvari. Dakle, i on raduje se u njemu iznad svih stvari. Dakle, ovo je sada optužba od ovog neprijatelja. Govore neke velike stvari protiv Ibrahima, da on više voli svog sina od svega. I zapovedi mu da prinese žrtvu paljenicu na oltar. I ti ćeš vidjeti hoće li on izvršiti ovu zapovest. Dakle, Mastema optužuje Ibrahima da on više voli svog sina iznad svih stvari, dakle uključujući stvoritelja, i sada nagovara stvoritelja, to jest on predlaže da prinese svog sina kao kurban, paljenicu na oltar, kako bi stvoritelj se uverio da on neće izvršiti ovo naređenje zbog prevelike ljubavi prema svom sinu. Dakle, da neće izvršiti ovu zapovest. I ti će znati da li je on veran u svemu u čemu ga ti iskušaš. I Gospodar je znao da Abraham, da je on veran u svim nesrećama, jer ga je iskušao kroz njegovu zemlju i sa glađu, iskušao ga je sa bogatstvima kraljeva, iskušao ga je kroz njegovu ženu, kada je ona bila oterana od njega, i sa obrezanjem, i iskušao ga je kroz Ismaila i Hagaru, njegovu sluškinju, kada on posle ih od sebe. I u svakom njegovom iskušenju, i u svakom tom iskušenju, on je bio nađen vjeran. I njegova duša nije bila nestrpljiva. Dakle, imao je sabra. Nije bio spor da učini, jer bio je vjeran i voleo je Gospodara. Dakle, voleo je stvoritelja. I ove optužbe su bile, dakle, glupost, prazne, neistinite. Dakle, sada pročitamo šta se dalje dešava. I Bog reče mu, Abraham. I on reče, vidi, evo me. I on reče, uzmi svog voljenog sina kojeg voliš, Isaka, i idi u visoku zemlju. Ne fokusirajte se na ime ako vam smeta. Dakle, ovo je tradicija o kojoj govore prethodne knjige. Dakle, Kuran uopšte ne pominje ime, to tradicija Islama govori drugačije. Dakle, ne fokusirajte se na ovo da vam onda prođe ono što želim da vam objasnim, šta želim da vam pokažem. I idi u visoku zemlju i prinesi ga na jednoj planini koju ja odredim. Ti prevod je katastrofa, ali nema veze, bitno se razume. I on usta rano ujutru i osedla svog magarca i uze svojih dvojicu ljudi sa njim i Isaka svog sina, uze drva za žrtvu paljenu i on ode do mesta treći dan. Imali smo gore 12. dan, je li tako?
12. dan, na 12. ovog mjeseca, vidite, a ovdje imamo, dakle, još 3 dana. I on ode do mjesta 3. dan. Dakle, to je 15. dan. 15. dan 1. mjeseca. I vidio je mjesto iz daleka. I dođe do bunara sa vodom i reče svom mladiću, budite vi ovdje sa magarcem, a ja i dečak ćemo ići tamo. I kad se pomolimo, mi ćemo doći nazad k vama. I on uze drva za paljenu žrtvu i stavi na Isaka svog sina i on uze u svoju ruku vatru i nož i oni odoše oboje zajedno do tog mjesta. A Isak reče svom ocu, oče, i on reče, ovdje sam, moj sine. I on reče mu, priđi, to jest, tamo se kamera, pridrži vatru i nož. Dakle, vatra je tu i nož je tu, drva su tu, ali gdje je ovce za žrtvu paljenicu, oče? Upitao je, dakle, sin Ibrahima. I Ibrahim mu reče, dakle on reče, Bog će pribaviti za sebe ovcu za žrtvu paljenicu, moj sine. I on se povuče blizu mjesta, planine Božije. I on sagradi oltar i stavi drva na oltar i sveze Isaka svog sina i stavi ga na drva koja behu na oltaru i raširi njegove ruke da uzme nož, da ubije Isaka svog sina. I ja stajah pred njim i pred princem. Mastemom, Allah da nas sačuva od njega. I gospodar reče, zapovjedi mu da ne stavlja ruku, dakle da ne diže ruku na dečaka, niti da mu išta učini, jer sam pokazao onog koji se boji gospodara. Dakle, mi vidimo da je stvoritelj pokazao svima da se Ibrahim boji gospodara. Svima onima koji su sumnjali. I ja pozvah ga sa nebesa i rekoh mu, Abraham, dakle Ibrahime, i on bi užasnut i reče, gle, evo me. I ja rekoh mu, ne stavljaj ruku na dečaka, niti mu učini išta. Sad sam pokazao da se bojiš Allaha, da se bojiš Boga. Jer nisi poštedao svog sina, tvog prvorođenoga, od mene. A princ Mastema bi stavljen pod sram. I Ibrahim podiže svoje oči i pogleda i gle, ovan. Sve se ovo desilo 15. Uhvaćen sa rogovima i Ibrahim ode i uze ovna i prinese ga za žrtvu, to je kurban paljenicu umjesto svog sina. I Ibrahim nazva to mjesto Gospodar je video. Tako da je rečeno u planini Gospodara je viđen. To je gora, dakle, Sion. Zbog toga se gora Sion zove gora Sion. I tako dalje. Ne bi da čitam dalje. Pročitat ću samo još ovaj veoma bitan stih. 18. stih. To je sad krenut ćemo 17. I Ibrahim ode do svojih mladića i oni ustanu i odoše zajedno do Beršebe i Ibrahim stanova do zida zakletve. I on, dakle Ibrahim, je slavio ovaj praznik svake godine 7 dana, dakle ne 3 dana kako današnji islam govori, već 7 dana s radošću. I on je prozvao praznik Gospodnji prema 7 dana, tokom kojih je on otišao i vratio se miru. Dakle, i on je prozvao praznik Gospodnji prema 7 dana, tokom kojih je on otišao i vratio se u miru.
I tako je određeno i zapisano na nebeskim tablicama za Izrael i njegovo potomstvo da oni treba da drže ovaj praznik 7 dana sa radošću praznika. Dakle, vidjeli smo da se ovo desilo 15.1. Dakle, ljudi, ako već slavite neki praznik, slavite ono što je Allah ostavio. Dakle, Kuran uopšte ne govori o tome. Da bismo znali istinu o praznicima, potrebno da pogledate pređašnje knjige. Čak šta više, čak ni Tora ne govori o ovom prazniku. Ne govori tačno da je to Ibrahim slavio, da je to ostavio kao tradiciju, kao zakon, da se slavi, da se obeležava. Ovo možete samo naći u knjigu Jubileja. I u knjigu Jubileja tačno imate datum i dan i mesec kada se ovaj praznik slavi. I šta je još zanimljivije jeste da sinovi Izraelovi u tom danu slave praznik presnih hlebova koji traje 7 dana. Oni 14. uveče, tako je bilo dok je bilo hrama, oni su znali da zakolju jagnje i da počnu 15. dan sa presnim hlebovima i da to traje 7 dana. A zanimljivo je također da su u tom danu, to jest prethodni dan 14. morali da zakolju jagnje, čija krv ih je zaštitila od anđela smrti, koji je zaklao svakog prvenca u Egiptu. I narednog dana, to jest 15. su oni izašli iz Egipta, slaveći. I eto tako, razmislite dobro. Dakle, ako već slavite Kurban Bajram, slavite ga u pravom danu, slavite ga u pravom mesecu. Obeležite ovo u ime Stvoritelja, onako kako se treba obeležiti i kako je to Stvoritelj ostavio. Selam aleikum i svako dobro, mir svima vama, šalom.